Udah. Kleng semut-semut dua nak buka. Udah. Kleng buka hajan semutnya merujak rame bani wanen cik royokan nanti sini nah. Jangan nici getang dari semut nah. Nah, jangan cik mati uci jauh kejam. Jadi ujang ciri itu. Ujang ciri itu. Dia tuh merusak nyemprot semut, rebutu bayi situnya. Ini tuh gara-gara semutnya bintul-bintul bayi situ, ngalinci tuh. Nih, bangsat nih semutnya, semprot nasi kita lagi. Datang mati. Udah. Kenapa, Cik? Sakit aja bayi sini. Kenapa, Dok? Aduh, kenyak aja bayi sini. Pejetin nah. Potes jelek. Aduh, kayak nih semutan nih. Ingat Cibi. Ingat apa? Ingat Cibi ngematian semut aja baik kan. Kanti mati bak semutnya. Sajan. Jadi Cialio kan arwah semutnya. Masak gitu ngah? Oh. Telah yuk besok ini jalan. Melang, Cik. Mih, berarti sok ini. Kadang cinguluk-nguluk nak cerik. Satu non.